It is done no ekamota byekindo. Interview. Paemo na onomwe. Uka kwa Athiani na Kiveti chagu. Mosio otembesa. Andika bando. Andika. Paingwa. Paemo na moka kwa Athiani. Kuna mbesa? Ni okuliati. Kwa benge wengi tu ya idea kaya mbesa. Ni okuliati. Mbona unenete ugo? Yes. Because ruka baza no ngwithukizo ikengando makwate atecho kala makwate ene but my language njila ya wabantu mbane ambesa tano engolekana ibinda ikiwa Mbangyeti ndibwa silingi miongo 5 yes for example na Kiveti ke silingi ngili na yemu budget ya nombezi ni ya chao 50 mbe 19 ani ni 50 mbe na bayo ndonge bo kasitano ni 50,000 bayo ndonge yani bayili na we beat times 2 yes yakwa lakini nombezi 50 mbe 19 na budget la iko kwa nombezi ni 50,000 hamsini bwana akitafadhali hamsini si mtu andeo nyumba aikindwe hii mbeza sieni mubia hapa ai agaba makola zu nese ndio kwete dana maundu maingi stano ndio tenda ozo bwa mbwa nitenda ozo bwa nzwi nitenda okutambuo mau nitenda asi amani na izo no twenda asi amani mbelo sienu by the way no tusema huo nzio yendo jambe istano ndo kwa expect neka na ibuko akunda ndo nembe asi saluni neka la buko tisi ani ngwe nenako nesiwe bilenge na kumbia ati pocket money ya mwe yoze yes kwani kote wa ilone ka Kiveti pocket money withukuma yes aya stano eka Kiveti ja gregi uthukuma kana ki uthukuma yes muthia wa mwai after wa sort bills sia kusia musisionze yes why ilone ka Kiveti pocket money aya why the demand ni okolia hii opata wa mundu umewekata ni responsibility yes I am your responsibility aya stano I am your responsibility Kiveti chagu ni responsibility ya stano kuungamia yes stano na tikiti ola othio we yani na Kiveti chagu no we lokine it doesn't matter kiba wachao yes na we tunenge pocket money mani uko Kiveti yake amu yoke geta mbeza mubuko inde jamu mutakwa yani koma na ibe dikoza ndai kala ikwati iswa mbesa we but nienda kwa makunena nendi ciao listen to me ladies wherever you are listen to me ni abane matete listen to me ladies aki my responsibilities mukamba kutusengea kano kana mukatunenge a backup tiba gokubau ladies kwa backup ni sawa lakini msizoe pia backup iko kaila nezi we mundu ine for example beka project toko ikakuya musi nini simbesa sio ndai wiki yeka project ine tatu ina kamwako kana tena we mitende ese ko ya musi na labda ine sini we bia thoko mikumusi ipa uno ane chipin lakini zana ta ikendo tende ese we ibasi nduzio ndeno ine pocket money please ikachumbo anewe ko tutiane iwe ni na gwe tokeka la buto ame ni mukwiga listen to this lady tokeka la buto nenge mbesa ko tutiane na ame uone mundu mpaka wena mbesa na musomu na ilo ikala ndinewe mbesa nyi na eneno ni kana ndinewe mbesa owe kala ambo ingoli ila ninako nengere ni ile winenge ngi let me go have a good day ile dine mbesa we ai mugenda agwe kala mundu kwani nyeko tutiane nene na agwe tokeka la buto nenge mbesa bye at least